Kirim ke Surabaya, Mak. Tu ada nampak gambar Mak sekali. Anak nampak. Nah, mengaya Mak sudah. Onde nak kandung, onde nak 50 nak serangkai ali dikai serangkai juda di hati letak masa muda. Oh sayang dimului le alun nabi, kasih di hati alun sudah. Dua ibu ikadi, cinta you anak Nah, ni muda-muda mah. Lalu oh pipi pari le tabang kapari tibo di pari kane gata tumbuh si pului muda-muda. Oh dia tatungkui besok bumi jolangi dia taenggang nagari maka nagari tu kadeni teh. Lali lang ber. Kalimbang dah. Mau kuile di tepi sawah urenya ate pamatang. Turui dia besok agak sabanta di supir bansi alun tajam le dia. Onde dia kandung onde dia. Orang makan lasik ini. Onde dia kandung le naranca mani lai kok buli bertanya namu. Alah gak nak mati gak ko. Amat di mana kambang? Lah piti nak nyabi na pokok sayang tolong tarimo dia. Di mana kambang mak? Kambang di Gantiang Kota Rawang. Kata Gantiang Rawang ni ke mana? Dari pasar atau masuk ke dalam? Dia. Di pasar. Oh bunga campago di kambang biru, kambang di alam karang laken, nyobao di anak Indopuro, nyobati di anak Padang Panjang. Anak kambang mak kembali. Coy ko wana de rindu kadia kandung samo. Coy ko wana rindu kanang kandung, onde dia kandung. Anak dia gua tadi. Onde coba mak dia produksi namanya Sijas. Yang laki namanya Sinau. Jolawi mengandung topen, cogumi digoyang gampo, tumpak di badan diri udah seorang. Onde dia kandung, onde dia basuke padi malah dia balubu panu kaduono panu baisi padi pului. Bakato to jadilah dia kandung, bakato amu malah dia bakato takui dah olu jarang besok adik sabui dah kadadi iyo gak mamang kiro dia. Nambe doana onde dia kandung kok karimbo lo udah pai barotan nimbo tak kapuang tak jalani kok talajang tali pila